Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem geyde oң koluna, geyde sol koluna tağınğanı var. Andan keyin çıpalaka tağına tele, barmaka tağınbagıla dep tıyı salgаны var. Jana şol özünün şakektin gözü var, şakektin gözü alakan jakta bolsun deydi. Şakektin gözü alakan jakta bolsun deydi. Egerde birөө tağınçılıktın zarылçılığı bolsa, эми şakek ruhsat berilet. Бирок erkeklerge altından emес, gümüşten bolsun. Ayaldar altından tağınsa ruhsat. Erkeklerge gümüşten. Birle şakek tağınış керек deydi. Bir şakekte aşık tağınışlık makruh, jakşı emес deydi. Albatta egerde şakekte Allah, Muhammed, Rasul şunday жазылган bolsa, же ayatlar жазылган bolsa, kebir şakekleri var, жазып koyat ayatlardı. Vallahu hayrun hafiza. Allah Taala saktooçu, eng mıktı, jakşı saktooçu degen. Andan başka vallahu hayrur raziqin. Allah Taala rızkı berүүчү, ушундай bir ayatlar жазылган bolsa, al şakekler menen ajatkanaga kirgende çeçip koyup kiriş gerek. Андай şakek bolsa. Demek erkeklerge egerde şakek zarıl bola turgan bolsa tağınganda, anda gümüşten ruhsat eken. Atır sevünü adebi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özü atırdı jakşı görөт ele. Hadiste gelet, sizge birөө belekке atır verse kaytarбаңыз deydi. Alımlarımız aytat, atırga sarptalgan akçanın kançalık kımbat bolsa da kıyamat günü suragı jok deydi. Başka nerselerden suragı bolot, birok atırga surag jok dep aytıldı. Mümkün bolsa misk jana ambar işletiyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ud, misk, ambar dep şu atırdın attары. Uşulardı işletkeni aytılınat. Erkeklerge özünçö, ayaldarga özünçö. Kebir atırlar var, erkeklerge alar özgöçö. Kebir atırlar var, ayaldarga özgöçö. Anan atır sevingende koluna birinci alıp çaçına, andan keyin sakalına dep. Erkeklerde atırdı göğünçö, murdağı atırlar sevingende görünüp kalat ele. Alarda cisim bolgon, mınдай ayтканда görünöt ele. Azırklar hem dezadaran, sevilip kalıp atpayбы? Murunku atırlar koyu, egerde kiyimge koyup oturgan bolsa, öňü görünüp kalçı da atırlarda. Öňü görünüp kalçı. Ayalı güyösün atır süykösü, bul dagı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünneti Ayşe enemiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e atır süyköyteli. Atır süykö uçurları. Kaysı uçurlarda atır süykönü jakşırak şeriatta buyurulgan Cuma günü deydi. Cuma günü atır süykönü özünçö sünnet. Ayt gündörü, tahajjud vakta, tahajjudga turgan vakta, darat algandan keyin, ihram uçurunda, acılıka jana umraga barganda, ihram giyet birinci farzı ihram. Oşol ihram üçün gusul kılgandan keyin, niyet kılardan murda, atır sevünü, bul dagı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sünnetinden. Savak beri uçurunda, Allah'ın zikir kılı uçurunda, oşonda öyle koşulu uçurunda, ayalga jakındagan uçurda, uşunda majlisler, çoğuluşlar, jıyınlar bolgan uçurda dagı, hadiste rivayet kılgan uçurda özgöçö, jana hayız nifas etekkiri je bolboso bala törөгөндөн keyin tazalanуудан keyin dagı atır sevünü şeriatımızda aytılar. Hurmattуу agayın Müslüman bir tuğandar, demek şeriatımızda jasanuu var eken, birok çegi menen eken.
атыр себүүнү, таза жүрүү, жыпар жыттануу бул дагы талап кылынган нерсе. Анткени жаныңызда коомчулукта жакшы жыт болсо жакшы бол. Жагымсыз жыттан шариятта тыюу салган. Алымдарыбыз айтат, мечитке келгенде кимде ким үйүнөн дарат алып, атыр себинип келе турган болсо, ушу ниет менен, ушу жанында турган адамдар дагы ошого дагы жакшы жыты жетсин деп. Бушуга дагы сооп алат дейт. Ушуга дагы сооп алат дейт. Бүгүнкү күнү албетте багымдатка туруп, мечитке келүү бир кичине машаккаттуу амал. Уйкуну курбанчылык чалып, бирок буну солообу улуу. Алымдарыбыз айтат, машаккаттын кыйынчылыгы кетет, сообу калат. Күнөөнүн таттуулугу кетет, өзү калат дейт. Демек кичине инсан өзү Алла Таала Кур'ан-ы Каримде "Лакад халакнал инсана фи кабад" биз инсанды машаккатка жаратканбыз дейт. Инсан кичине машаккат, мындайча айтканда кичине кыйынчылык, уйкунун таттуулугун таң эртен туруп, аз-маз машаккат көтөрүп коет, бирок канчалык өзүнө, дүйнөсүнө дагы, ден соолугуна дагы, ахиретине дагы пайда болгон. Бардык жагынан пайда. Пайгамбарыбыз бекер айткан жок, кушкабар айткыла. Ким караңгы учурда мечитке келе турган болсо, кыямат күнү толук нур менен тирилет деди. Караңгы учуру кайсы? Мына багымдат учурда караңгы учурда келип атат мечитке. Куптанда, Шамда, ушул учурларда мечитке келген. Мурунку заманда мындай жолдогу чырактар жок болчу. Ошондо да караңгыда кичине коркунуч болот эле. Жырткычтар чыгып калабы, же душман чыгып калабы деп. Ошого карабастан кээде жамгыр жааганда караңгылыкта мечитке каттаган адамдар кыямат күнү толук нур менен тирилет. Ушунун кушкабарын айтып койгула деген. Эртең менен багымдатта кимде ким үйүнөн дарат алып мечитке карай көздөсө, ихрам байлап алып ажылыкка баргандай дейт. Демек бул сүннөттөрүбүздү дагы аткарганга Алла Таалам барыбызга товфик берсин. Амин. Субхана роббика роббил иzzati amma yasifun ve selamun alel mursalin velhamdülillahi rabbil alamin. Bi rahmetika ya erhamer rahimin.